Ake ngibongeke kwi-Afrika yonke if not umhlaba wonke, specifically kubafowethu bamaNazaretha, abafowethu bamaKristu, abafowethu bamaRoma, abafowethu bofakazi bakaJehova, abafowethu abakhonza amadimoni egameni labantu abangasekho, abafowethu abakhonza amadlozi, abafowethu abakhonza inyoka egameni labantu abangasekho. Ngithi nje bafowethu, isandla sidlula ikhanda. Indlela eningithuka ngayo ngizwa nama-new release, iy'nhlamba engingakaze ngizizwe. Kodwa mangilokhu ngithi ngiyamamela iy'mfundiso zamaNazaretha nobuKristu kakhulu, hayi inhlamba hayi impela abavumi, abayivumeli. Kodwa mina iy'nhlamba ezingilandelayo bafowethu ey'qhamuka kumaKristu, ey'qhamuka kumaNazaretha, hayi nasemaRomeni, nakulaba bathi bawofakazi bakaJehova, nalaba bathi basindisiwe, hayi no bafowethu, hayi nginithulela isandla, hayi ngey'nhlamba, hayi khona, hayi ngey'nhlamba niya-excela ngesilunguni, kushuthi niyaphakamisa niyedlulela. Uyazi yini ngithi nginithulela isandla? Ngoba kuyangijabulisa lokho, kungenza ukuthi icosololo enhlizweni. Kusho ukuthi niyangizwa, ayinuki ingoswanga, angeke uze umthuke umuntu ungazi ukuthi umthukelana. Kusho ukuthi niyangizwa ukuthi ngithini, kodwa lento enginitshela yona aniyithandi, yingako ningithuka. Kodwa ukuthi ngithini niyangizwa. Kulungile bafowethu, ngithi isandla sedlula ikhanda, qhubekani ningithuke. Engikukhulumayo angiyikhulumeli mina, ngithola kwi-research engiyenzayo. Yabona mawubheka la emva kwami, buka incwadi ezingakanani la emva kwami, uyayibona? Imqulu ngemqulu, yilento kokuthiwa ucwaningo, i-research. Angiveli ngizikhulumele izinto eziphuma kimi. Nefoni yami le engirekhoda ngayo, engenza ngayo le video le, igcwela ama-apps ey'ncwadi ey'ningi. Ungabala wena Dead Sea Scrolls, ubale wena Book of Enoch, ubale wena Gospels of Barnabas, ubale wena Gospel of John, ubale wena Apocrypha, ubala ama-encyclopedia. Into ozuyilahle, kugcwele nje njengoba ubona la ngasemuva, ama-CD, ama-DVD, imiqulu, into ozuyilahle indathane. So bafowethu, lento engiyikhulumela yona ayiphumi nje emqondweni wami, kuyafundwa bafowethu, kuyafundwa. Knowledge is power. Ulwazi lungamandla, ulwazi lukunika amandla. Obaba nomama basithathe basesikoleni bathi asiyofunda. Kungani mangabe sesibuya nolwazi bese besichithela ngaphandle, besikhahlelela ngaphandle, bethi sikhuluma nonsense? Kanti ubungiselana esikolweni, ubuthi angiyokwenzana esikolweni? Sengathi umdali angasipha amandla, niqhubeke ningilalele, ningizwe ukuthi ngithini. Baphenduka abaphendukayo, akusilungelo lami futhi ukuthi wena uyaphenduka, ilungelo lakho. Mina okwami ukuthi ngikutshele ukuthi wena wenzani ngaloko bafowethu, kuphuma kuwe. Kodwa kusalayo mina ngizokutshela nje iphelela lapho. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.